mapupaw na. O Jesus, agiyaman na, to'y matag na luktan, napatig nga daram, baspasulkot na ugasan. Pusuken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibanbana, itinailangitan. Nay dumalaunay, nga agpaiso, biyag timay sang mapungpunang mga Kristiyano. Dumaw-dawel, dumang-dakes man, di tiyempo, ragsaktal na agkalinain, panunot ken puso. O Jesus, agiyaman na, di matak na luktan, napatig na daram, baspasulkot na ugasan. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibanbana, itinailangitan. Marut kabsat ko, aklonen di tapuso, bugbog nga anak, ti Diyos ana marswa, ridaw tapuso, agtok-tok tuntunana, anak kong luktam, ket pastre ken nakumang. O Jesus, agiyaman na, to'y matag na luktan, napatig na daram, basbasulkot na ugasan. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibanbana, itinailangitan. O Jesus, agiyaman na, to'y matag na luktan, napatig na daram, basbasulkot na ugasan. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibanbana, itinailangitan. O Jesus, agiyaman na, di matag na luktan, napatig nga daram, basbasulkot na ugasan. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibanbana, itinailangitan. Binaliwang tibanbana, itinailangitan. Yes, thank you, Lord. Thank you for this wonderful day.
Okay, ayan. Ayan, hello. Ikanya amin nga sagapada. Aha. Naimbag nga oras tayo amin nga may danunin tayo nga programa tayo. Rayaw! Ni Ilocano. Nalipatak sa payan. So, pay. Ayan, hello. Ikanya amin nga sagapada. Kamusta? Kamusta? Dagiti bibiyag tayo ita. Kamusta po kayong lahat? Aha. Happy New Year! Merry Christmas, Happy New Year, and a happy Valentine. Three Kings Pie lang ba? Huwag yan, Three Kings. Well, Okay, dagiti apog damdaman kita napit at talang apo nga na. Buwangay man ang dating programa tayo, ibig sabihin na po, Happy New Year. naging ina na kami lang itilas ultima nung aldaw. well, bakasyon. Bakasyon. Kasensyen, kamusta ka? Hello, ay na. Kamusta, Hi, kamusta kasensyen? kastoy lang apo. Nabusog ka, the New Year, kasensyen. Ay na, nag-extinct na. Kumablaw ka man kasensyen, makapamis na kita nga boss. Bosses! Ahem, Sige, na talaga yan. Ay, gora ka, lolo. tataman ni Gora ka, Berentor. lolo. Dati man na Pagkablaw mo pa dagiti talaga kin programa dito, hangad kayo tag istibase. Kumano kayo palang ipadul kayo. makaprograma kami mo talaga ni kasinsing ko nga basang inta. Awaw nga raw, TV network may might. Ay, awan niya. Awan ni siya nga pangasim kadeta Ah. pagbigyan na kumanoray maminisyam lang. Oh, sige nga, lolo. Austin. Okay. Pastor ka man. Kablawak man na po, dagiti ni naka-ilew iti programa nga. Rayaw! Ni Ni Ilocano. Ilocano. Well, Nga naimbag. dagiti ni pans dagiti pokida nga nagbabangsit ti takke na. Ay. Kasensyen, adat amok lusin daw. Kasi no. Ni Berentor Oh, na Apay. Ay, Agpapano kay Mantilola ba siyang luluban siyang? kata Tataman. kan customer nakablawak mo dagiti na naayat to na nga Aha. nang tartarabay iti programa nga Rayaw ni Ilocano. Apa? Oo. Nga dagiti na sponsor ida, star sender ida, Araro. Shares. sharer ida, Bowers. dagiti viewers, nga Agore kayo. nakapimpintas, nakagtartaraki nga viewers. Oo. Kan dagiti, kay ayat ka dagiti na apo kida nga, apo may kini kasinsya na basyang. Perme. Ah, Naimbag nga oras na yung bag na oras siya amin na po. Boy, ay tanga oras. Away. Sabay kumata kasano, tingin na duyo, di napangatawan. Ah. Adado kayo pa kumapay ita. tata. Ayun. Nagsayaan. Kaslaan mo yun tatatikon ati mangintro kadagita sa uyo na. Ay, dandani ka ngaminan. Agoray ka. Dandanin si kati manager. Sige. Manager ti lababo. Hoy! Loloban siyang pumano ka palang ito. Dati ipadpadol ka tatapusa lang kan. Paisak ni Kwaro kan, gano mabusalanan. Nakamangag nakamanatan umay man no kan. Ay, kasi oh, sige. Ag programa ka nga ron, ta Kasensyen. dumyagan. Damdaman tag saw-saw. Sige. Pagsawin taman pa lang dagitoy obeng. Right. Sige, ma'am. Pagsawin mandata na kabang bang siya tikwana. Take na. When ni Kaya't kuman nga, sareta, dati na nakapinpintasyon na nga pokok. Ni Clarissa. Ni kalangkang. Hoy. Nagmayat ti panagsasareta na. Okay, ayan. Ayan, ibaga oras yung amin kakabsat. Aha. Kakabsat. Ayan, dagita po, solid karayaw natin dyan. Ayan. Yes. Hello, kanya yung amin nga sa pada. Ay. Welcome back sa ating 2021 first Yes. live show. Yan. Ayan. Kaya kamustahin da kayo man? Kamusta po ang mga buhay-buhay natin dyan? Dagita Yes. po aming nga kasangay ita. January? Happy wedding. Hoy, teka nga lang. Happy birthday kasangay kaya pa nga. lang, diba? Happy birthday. Ano date datan? January? 18. 18 ba? Yes, of course, why not? Diretso. January 18, Yan. 2021. Yan. Ayan. Itaman. Happy birthday! Kaya yung aming agkasangay itang aldaw. Yes. Yes. Ayan, mag-hashtag na tayo dahil sa ating pagbabalik. Mabalin man nga i-hashtag tayo. Ayan, hashtag solid! Karayaw. Yan. Ayan. Hashtag nga natin, karayaw. Dagiti apo na kamis. Iti show tayo. Ayan. Mhm. Ganhaan lang apo iti FB Live nga mabuya iti Rayaw ni Ilocano. Ay, kasday. Padimatan apo iti YouTube channel ti
Rayaw. Rayaw ni Ilocano. Natural. Siyempre, Rayaw ni Ilocano. Yes, of Papanap course. ko ba? Yes, of course, why not? Papanam ko ba? Baka mabalin dyan live Jay, kini Clarissa. Malay ko, no, GNT channel ko, tinangusaran niyo. Okay, Keta. Yes. Ayan, manood din po kayo sa ating YouTube channel. Naka-live din po tayo doon. Yeah. I-search nyo lang po yung channel. Tirayaw. Ayan. Root out. Ayan, Marot out. Rayaw, di Ilocano. Yes. Ayan, naka-live po tayo doon. Naka-split yung live natin. Yes. Nag-imasan. Get kakabsat. Pagsaritain tayo mamit ni Kuya Marben. Ayan, tahang magsasaon. Or ni Banchong lang nang ikot at tayo. Supay, banga dati nga lakay. Well, Alright, ket pagyamana mi apo dagiti na ada na po nga viewers iti Rayaw itang oras. yeah. Gundaway ta uray man na naganan. Siguro dagiti dumakit amo damit iti nagdalanan iti Rayaw iti last year. Yeah. Ket uray kaskasano apo ket napigsapay lang ti kararag tayo kinapo tayo nga na marswa. Unay ta uray man anyo tinapaspasamak adat to'y kami na tangatalo nga umay mangliwliwa, mangrayrayaw kada kayo. Yan, ita nga gundaway. Kaya naingganat, ingana. Yes. Siyempre. Oh. Iso nga kakabsat, mag-hashtag na kayo, solid! Karayaw. Yes. Ni Ilocano. Oh, Yes. Ayan na, mag-hashtag kami yung mga nanonood sa atin dyan sa YouTube channel. Yeah. Ayan, manuti viewers tayo dito YouTube data. 80. Oh, kita man, Oo, 80 ang dami viewers. pala. Ayan, pwede Ano kayong yung nakumasang aripo? mag-chat. Pwede po kayong mag-send ng chat. Yan. Super chat. Yan. Ayan, pwede po kayong mag-super chat sticker dyan sa YouTube natin. Yes. Ayan. Kaya maraming salamat po sa mga nagpaulan na ng mga puso. Aha. Sa mga nagsada ng star. Yan. Yeah. Maraming salamat po. Yeah. Yan ka, stop it then sa ating mga sharers. Yes. Thank you for sharing this live show. I-share tayo with 10 kakabsat sa mga hindi pa po nakapag-share. Yeah. Sa mga GC ninyo, Aha. Yes. sa mga grupo ninyo. Yeah. At kasama din kita wall yun. Yes. Ayan, i-share yun dahil ito yung show tayo kakabsat. Yay. Darugyan tayo manen, ti agraragsak, agrarayaw, mangisagot kami man kiti agsasamit, nga samiwe. Ayun. Okay. Kita man. Yes. Agkakasamit. Ayan, keta, bago ti amin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa pamilyang Rayaw ni Ilocano. Yeah. Kaya siyempre kate mga pagyamana data na ikwa nagpalanit iti tiyanta itangal Oo, daw. pala. Apo, nagimas si kadagi Jane Pauit na. Nagkapo na da dyan. San Jose, California. Wow. Nyamat na, Nagbiyahe na. Gaya. Nagbiyahe manipod San Jose nga ganat to'y Isabela. Kasi Oo. kaya ti kaimas di patas dadjay. Sugarod, nag-ima sa Ajay nga. Ayan, maraming salamat po sa sponsor ng lunch namin. Yes. Walang Yes. iba kundi si Sir Arnel Balbin. Balbin. Fernandez. Yes. Thank you so much sa OTEPS na pa-lunch mo, Sir Right. Arnel Balbin. Naka-imas. Baka dandama, Nag-imas, baka dandama ni Sir Delmore, baka pang Rabiti pawit na. Malay Nakaw. mo. Malay mo. Malay mo. Yeah. Oh, di ba? Kaya, salamat Sir Arnel Balbin Fernandez sa aming lunch. Mm. Di ba? Sana laging ganun ang lunch. Oh. Baka pagdating ng ilang araw, kasla Bobby Danton ni Manong Rhea. Ay, Bobby Salbabida. Tatalbabit Salbabida. niyo. Ngam next year, agdayet ak. Next year. Agpawit ka ng pawit tatan. Apay. Next year. Awan taon. Imbaga Wala. man ata di 2020. Mm. 2020. Kaya next year to man na, alangan mo. Okay, ayan, Aha. dawati karo din kakabsat, nga i-share yun dito nga programa tayo, kadagdi bukbukod dyan nga ball. Yes. Tapos na dito pa yung aga kaduwag dadanggan kayo, agraragsak, agrarayaw, ita! Nakaorasan! Yes, kaya drugyanan mo yung isagot kadagdi pang lukat bilang musikal dito palang programa nga na po alwan. Rayaw ni Ilocano! Aha! Siyak to te agayat, pilyet to tay napintas, pilyet to datay balkat, ay nalaing nga umanap. Isontot senyorita, biag nanto tay kasla dunya, amin nga oras ko kat kukwana, pagserbian nak agluto aglaba. Ipaikot to amin adungok, ayaten nakto tinapalalo, o
Oray kas lakro pa kabalyo, imbagla sapsaplitak latigo. Ketno tinto pa'y lamang ritna, gelgelek tupay ti bilbil na. Akas lang tumantay ak gelgel, lupot ti maladaga. No datantua-dua bilang ti at kagasat, namnamaumbiak ko di kan tupulos sa krigat kanya. Di kan tulong daang wenno aglading ito iden na. Tanak kan lailo to'y sinangal tangayat. Cry out! Di Ilocano. Alright. No datantua-dua bilang ti at kagasat, namnamaumbiak ko di kan tupulos sa krigat kanya. Di kan tulong daang wenno aglading ito iden na. Tanap duan laili to'y sinangal tangayat. No siyak to ti agayat, pilyeto tay napintas. Pilyeto datay balkat, kay nalaing nga umanak. Isuntot senyorita, biag nanto tay kasla dunya. Amin nga oras ko kukwana, pagserbian nakagluto aglaba. Ipaay punto amin adungok, ayaten nakto tinapalalo. Uray kasla grupro pa kabalyo, imbaglasap sa plitak latigo. Ketno dinto pa'y lamang ritna, gelgelek tupay ti bilbil na. Akas lang tumantay ak gelgel, lupot ti maladaga. Akas lang tumantay ak gelgel, lupot ti maladaga. Another song! Sunata ka na Paul Potko terter, Scooter! Di ba lang programa nga na Paul Rayaw ni Ilocano. I-share yun kakabsat. Hello sa ating 263 live viewers sa Facebook Yes. and sa YouTube channel natin. Hello sa inyo lahat dyan. Ayan. Na duma-duma a motor ti mabalin mo aluganan. Aha. At dadarumog at datarangan. At dabat kita na mulag na buntok na partak kayat daken kan amang pairiyag. An MTTMX nukuk taramay kumuktar met. No rouser pabaraem pay samtun masakayan. At anwem tay dakkel big bike magtangan kangag kay kayang kaslama sep ak paitaselang. Sumaltakan dito'y bagit, scooter lang tanak bakit. Lalaing empty at kapet, tay danon kat ingat langit. Nagkalakit ngagsakay, tanong maflat ay katpumbak. Payuray scooter, nagsileng yan nagtibay. Scooter tar uray kala, at tigar-tigar uray bating. Ay anyan anak tigar, hintanat pati warwar. Scooter tar uray kala, at tigar-tigar uray bating. Ay anyan anak tigar, hintanat pati warwar. Try out! Sing Ilocano. Aha. And hello din yung mga viewers natin dyan sa YouTube channel 141. Wow! 45 live Yes. viewers. An MTTMX nukuk taramay kumuktarnet. No rouser pabaraem pay samtun masakayan. An tay dakkel big bike matangan kangag kay kayang kaslama sep ak paitaselang. Sumaltakan dito'y bagik, scooter lang tanak batit. Lalaing empty at kapet, kay danon kat ingat langit. Mapunek kalakit ngagsakay, tanong maflat ay katpumbak. Payuray scooter, nagsileng ken
nagtibay. Isku, ter, uray kala, at tigar, uray bating, ay anyang anak tigar, hinta nagpati wer, isku, ter, uray kala, ang tigar, uray bating, ay anyang anak tigar, hinta nagpati wer, Esko, Gala. uray kala, Kasi ang siya. tigar, uray Agta na ka mang ibabay ka. Ada tiyo chong. Tanak ate warwar. Tawa. Esko. Ramasak taliwa mo nga lakay. Ak tagar garoray Oh. pating. Ay Nagdili ka mawapaway lang natin. Tanak Oh. ate warwar. Pasensya kayo na po, ah. Alright, another song. Sunada Yeah. na Paul 1. Lakay te kayat mo. Ay. Show. Lakay, di kayat ko. Ay sounds delikado. Lakay, di raksak ko. Ay, mali. Lakay, di bibyak ko. Isu, di kapalay ko. Bayagra, apam, papigsa. Ano nun? Isu, di kalasag na. Ano nun? No agtumar, aniyan na tipker na. Agpadiwer-wer, no tumirada. Napik sa metpay, lumailo. Napik sa metpay, naag kilaw iti presko. No bumisungag sanap sa pagpanir, pero no sumikbab. Oray la nga aga ng sab. Lakay, Oy. Kuna ni tatay kay nanay. Talaga makarama sa tiniwat na stoy. Pero kasensay. Oy. Taro bang Tigis-tigisip sa tinurupa yun ay. Awan, Oy. di bibiyang yun. Sumabol kay met, tila kay ngayaten yun. Try out. Ni Ilocano. Tarupang dipig. Ay. Lakay, Te kayat mo. lakay, Te kayat mo. lakay, Tingayat mo. lakay. Lakay, te, kayat ko. Lakay, te, biyak ko. Ano nun? Lakay, te, raksak mo. Esote kapalay ko. Agas, Ay. apam, papeksya. Maladayon si Boss Alcampor. Eso, tikalasag Adi ba alkanpor? No agtumar, aniyan na tipter na. Agpadiwer-wer, no tumirada. Napig sa metpay, nga lumailo. Napig sa metpay, nga agilaw iti presko. No bumisungag sanap sa pagpanir, pero no sumikbam. Agoray na nga aga ng Ay. siyam. Aglalakay, aglalakay. Kunanig tatay, nanabanog kang beritaw. Lakay at lalakay. Karo ba manakibyan? Awan, di bibiyang yun. Sumapol kay met, tila kay ngayatan yun. Awan, di bibiyang yun. Sumapol kay met, tila kay nga hawayano. Ray out! Ni Ilocano. Ray out! Ni Ilocano. Ayan. Dagiti nga tapos nagtatarap-top, nagsasaronson na pong Sunada pang lugat yan. bilang musikal. Di lang programa nga na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. And once again, hello, ikanyay amin nga sa ngapada. Yes.
magandang araw, magandang hapon sa din naman tayo nyo ita. Yes. Hello, kanya yung amin nga agbuy-buya. Mapa Facebook Live man or YouTube Live. channel. Tignan nyo, naka-YouTube Live na rin tayo ngayon. Yes. Nag-level up pa yan. Oo nga, hello sa ating mga viewers dyan. First Mm. live ng ating YouTube channel. Yes. Yeah. Ayan, hello po. Sa point ko makakabsat, ayan. Sana nga po is maituloy-tuloy na rin ang ating split live. Mhm. Yeah. And ang aming pong schedule dyan, Facebook at saka YouTube. Monday, Wednesday, Friday, Sunday. Ti oras iti alauna, ingana. Alas 4 iti malam. Yeah. Yan, awang matin apo ti bigat tayo, no, di dadya lang apo ti oras tayo, iti tunggal live. Wow. Yes. Kita man. Oo, okay. Kakabsat ka, ayan. Rogyanak man ang kablaong agbubuhay ito nga oras. Yes. Ayan, sa mga nag-share na po, maraming thank you. Yeah. Ayan, okay. Hello po sa mga nanonood ngayong oras. Hello kay Sir Bong Ramos, Marcel Bravo Ugalde. Yan kay Waan Balong Kita. Yes. Yan kay Sir Hilmore. Gilmore. Gilmore. Yes, yan. happy watching. Alcones. Data-data na yung nakananos una nga makitong-tungtong. Yes, Sir Gilmore Alcones. Uray may saldaw kay tungtong talaga. May istorya namin ni Jason Jose. Apo. Kita man. Ayan, kay kasama din kini MMP. Wow. Annalisa Abuan. Yeah. Ayan, kay Tita Remy Mauricio. Yes, happy watching, Ma'am Remy. Yes, hello Tita Vika Butahe Balansag. Yeah. Mhm. Ayan, kay Marcel Bravo. Happy watching. Ugalde. Frankie Matalang. Yes, happy Subagan. watching. Yes, kay Tita Dina. Yes, sir, happy watching. Tanday apo ko nga Dena. Hoy. Kumusta ka Dena? Sabi Lolo mo, Bansyo, magtal na ka man, Lolo Bansyo, tangiwat mo, ramasal. Agoray ka ngamin na Wait, man bago lang. nga ramasin tap niwat ko ta dan lasunakin biksinasin na. Layapay. Oo. Dinakdakan nga ngepan ko naman. Ay, Kahit kuman niya kablawan na tatagayam ni Denan nga Dena. fotokon. Dena. Kumusta? Kan, sapay kumata ni Remy. Oh. Siya nga matinag ti Deta na. Okay. Tam? Deta. Deta. Deta ni Remy. Ayan, kini Mirna Catalino. Hello, Yes, sir, happy watching. Ligaw ng pusong bato. Hello, anyan. Nagkimasay. Nagimasen. Kaya, Erwin Tangilib. Yes, Hello, happy eh. watching. Yes, kaya Telenor. Ako. Yes, happy watching. Akitaman, nagsasaronson, dagit Datay, po taga- kokon. taga- Taga Hoy. Tungge. Lalay nung nga, bagay tunggay. Taga Mercedes Isabela. Oh, yan. Tongge. Barangay Tongge. Tungge. Nakpa. Pawan, nagkubsang nga sao. Nagabusang. Madi, ham, may bagbaga di tungge. Hello, Eleanor. Dito na'y pagkatangan tibaka. Naima siya pinapayitan. Right. Dito Mercedes Mercedes, Isabela. ayan. Yan kasama tan hello weekend ni Ate Jubilee. Ako ba? Mary Happy Rose watching. Rola. Ada Mary datan. Jane Ilaga. Yes, Oh, happy ha. watching. Roger Martinez. Yes, happy watching. Greg Estalita. Happy watching. Kay Tita Jo. Ramos, happy watching, ma'am. Oh, nagtapay kayong ti apo ko nga juramo siya. Apo Kahit ko naman, mamanin. Apo ko mamanin. kahit saan ka de kasinsayin. Iba siya nakpata. Apo ko ta. Ay, kasya. Nga dote baboy dangin Ayan. pinatay da. Stoy. Kuman. Naisip ko na da nga madan nakatarang nga lengo ko na ni Brillaw. Ay, Ang tal na. kahit Kasensyan nangig ko di kalman. Ano? Agla-live ni Joe. Ay, ni Joe. Naglaing gaya mo siya ka ni Kapitan nga English. Ay, Nalaay. naging live. Why? Anak ko Nga ko na. na. Oh. You are, how are you now? You are, Kuna. how are you now? Kuna na. Ko na jay. How much your name ko na napay? Ay, Diyos ko, matay. Kinigi Goldberg Pasqua. Yes, sir, happy watching. Bayani ako sa Pasqua. Happy Gabrielio. watching. J. Hermenegildo. Happy watching. Christian Jose. Yes, na yung baga pa ng buy-buyang Christian. Oh, data-data kasinsin ko nga nalaing ang kulikot timo motor. Right. Fine. Naling ang pirday. Man, may subli naman sika. Leodora. Mm. Biliado. Yes, ma'am, happy watching. Alamat ni El Maki. Ab. Oh, ape ajan. May alamat pa pala. Ay, Kay may Julio alamat. Dos. Yes, happy watching. Yes, kay Frankie Matalang Zubagan. Yes, happy watching. Yan sa sponsor ng ating lunch. Yes, happy watching, Sir Sir Arnel Arnel Balbin. Dagad bad bad.
Sir, Anak? yan, thank you so Sir much. Arnel Balvin. Balvin. Fernandez yan. Thank you Sige. so much. Iti pa Yan. Palanch. palans mo. Palans. Apo, nagapupay Hawaii. Ay, nanan. San San Jose. Jose. San Jose Caripol niya. Apo, gase. Oo. Yan. Kay Imelda Peralta, hello, we welcome back. Yes, Yes. ma'am, happy watching. Malina Digpio, Carmelita Calvarido. Yeah, happy watching. Maria Cristina Tagalikod Sembrano. Okay, happy watching. Jerwin Confidente Ancheta. Yes, ma'am. Ay, yes, ma'am. Elsie Adriano. Yes, ma'am, happy Kay Tita watching. Minda, La Sister. Yes, happy watching, ma'am. Oh, thank you so much, Ate Tita Minda. Happy watching. Yes. Okay. Kay Aga Samson, Linda Tasani. Yeah. Virginia Labasa, Asuncion. Habang ibasbasa tayo, Ana, na first requested When? song. Yeah. Ayan. Bayani Acosta Pascua Gabrilio. Aha. Tony Mariano. Oh, yan. Marian Zapata. Congo na. Katawa ka pa eh. Ay. Bastos, ala kasi siya. Apay. Katimang pa rin daw. Anya ata, Airport. dahil takkiti aluti Ano dada? Apay, panyoyer kayo pa eh. Pasas pa yung Okay, basa ng bastos. Ato nga lute. Siya Agit pa'y nagdakil. nagdepasas. Oh. Babs Babs. Ikan na kamatin ti pasas kasi Ang uti man tayo mamaloy. Ang Ang utan malulupan siya. ay nagbangke. Ay apo. Ayan kay La Arnie Victoriano. Yes, happy watching. Kay Mamay no Villaluz. Happy watching. Yes, Wilfredo Manongdo. Yes, happy watching. Jojo Castillo Rose. Ayan, kini. Aha. Ay, kini amin nga buy-buy tang oras. Ayan, Yes. hello, Tita Dante Nago. Yes, happy watching. Kini Ma'am Emma Rasay. Yes. Happy watching. Kikinsita Malate, Pablo Aguilar, William Loresco. Yes. Yan, kay Corazon, Aquino. Esquilina. Ayan. Yes, happy watching. Kini Marisa. Palpak na. Kurason na kino. Awan sa ajay. Awanin. Nananahimik na kasi. Binubuhay mo naman. Okay. Ayan, TJ Bakata. Awan ni Kurasonan. Corazon Aquino. Jay Garcia, hello eh. Yes, happy watching. Kay, Yes. kay Ma'am Merlinda. Happy watching. Leal. Wen, malamin natin managlamlamin. Kasi romit gamin, may sa beses ti may isa nga bulan nagdigaw. Ay kasday. Wen, Sinay. Hindi naka-jacket ka no. Nakajag. Pasensya ka na po, barbaro kami ti jacket ko eh. Ay, parpara yan. Ay, parparayag na. Agas. Barbaro? Kita Barbaro. man, dato jacket at pagilimingan iti salbabida At ja unig. automatic. Ah. At nakalimang nga ro. Dapay donut ti ja unig na eh. Wow. Oh, kita. Okay. Ayan na, ayan, di pa nagtuloy ti programa tayo kakabsat. Ayan, isagot mo na kita yung first requested song. Para kadagiti inag-request. Yes. Yeah. Once again, ayan, hello sa ating YouTube channel sa mga nanonood dyan. Hello eh! Hi. Ayan, makukuha din tayo ng mga requested songs dyan, ng mga request nila dyan sa Yeah. YouTube natin. Nagudwa po. Iti viewers tayo. Fine. Ha? Oo. Pag haluin tayo yung YouTube kina Facebook. Ayan, acknowledging. Siyempre, nalimutan natin bago pala yung mga request. Yes. Nalimutan nating anong tawag dito? Dagiti channels. Mm-mm. Nalipatan tayo. Aywan. Utang mo ata Kuya Marben. Utang mo. Okay, utang ko. Okay. Acknowledging the presence of Miss Madam. Tonyang. Yes, i-search nyo lang din po. Yan. Yan ang kanyang YouTube channel. Yes. Yeah. Ang ating Facebook uploader, Yeah. YouTube uploader, Yeah. Mm. and manager. Yeah. Yan. Yes, awan sa Bali, Madam. Tonyang di yung tapo lilipatan to madalong ti boto. Agura ka. Hanga pang SB ata. Lalaki din. Maday. Ayan, kahit subscribe yung 10 kakabsat, supportaran tayo iti channel na Aha. ni Madam. Tonyang! Ni Madam. Tonyang! Ni Madam. Klang klang! Okay, ayan, Kuya Marben. Kaya siyempre, dagiti na kanya-kanya apot nga YouTube channel, dagiti na papagayam yo apo nga mga Yeah. ray-reaw kada kayo. Aha. Muna naman namin apo nga ipasubscribe apo datay channel apo ni Mr. Reventor Lagmay. Search Yeah. lang apo ti DJ Reventor Lagmay. Ayan, Yan. supportaran tayo kakabsat. Ulitin tayo, DJ Reventor Lagmay. Search nyo lang po yan sa YouTube. And di Okay. umitin-liplipatan kakabsat ka, i-subscribe. Yes. Kaya siyempre, dati na may sa una apo nga
Princess at Tiray Ano Out. ni Josh ko? DJ Klang. I-search nyo Yan. lang nga po ti Clarissa DJ Klang. Klang. Ayan. Kung hindi mo tiglipatan kakabsat nga subscribe. i-subscribe. Oh, Yes. ken syempre dati mo ti biyang apo. Yes, Eh, huwag niyo ganyan pong mo tayo kakalimutan sa darating na ilahalalan. Yeah. Para Para SB po lamang. ang kukayat ti ko. Ayan, ang kanyang YouTube channel. Aha. Marvin Agne Dires one lang apo ti search yo. Yan. Ket presto makita yo apo ti kita na. Yeah. Nararamid akmet apo nga videos ida. Yes, ayan. Supportaran niyo kakabsat. Again, kastamit din syempre sa Yes. mga newbies natin, new Yes. viewers natin. I-search nyo lang pong Ray Auni Ilocano YouTube channel. Ay wan tano ti kasi kita every dagita na ikukwami apo nga dagita i-upload nga apo nga videos wait lang iti ko Rayaw ni Ilocano. Yes. Siyempre taton na naganan. Mabuyayo apo. Mabuya yung lang Japo. Ken siyempre mabuya yung lang dyan ni Lolo Bansyong. Ken Lola Basyang. Yan, Hindi tiyo mo na. programa da. Iti mo na nga panagpakita ni Lolo Bansyong. Wen. Kini Lola Basya. Ken nagparang kami to pa Jai. Wen. Lang ulit. Yes. Oray, siyan na kayat ni Rebentor nga. Ngem ka sensyen. Parang tadjay. Amom na berentaur. Uri Ana? kas ka siya. Nga kanalo na tanga papaeng. Arami danan sa takano ti kantata. Apo nagpintasan. Kano Berentor? Sunata nga na pauluan Lolo Bansyong kan Lola Basya. Kano dajay Berentor nga mapasama? Mangagmunton to na sumarno nga live show tayo. Ay, sos, nagalistaw. Siguraduem nga Automatic. kayat ko man data nga kantam. Automatic nga si kalatag bambangad mo ijay. Kayat ko latang uren siya ti bangad ng kayat ko man nga i-record mo tano magatang dagiti biyawet sa ti shocking boteka. Why? Hoy! Anong shocking butika? Anong raw? Hanga pang butika dajay. Ay, sige. Shocking hardware, lumber. Hoy! Anong raw? Naramit Grocery mo. store. Oh. Gasolinahan. Ay, gasolinahan. Mabibili rin sa mga fire station. Asday! Ay, pang bumpat ta bombero. Ay, Okay, ayan. Sa time nga ba kakabsat, isagot mi the first requested song. Yes. Dito palang programa nga napalwan. Rayaw ni Ilocano. Dearest one and only you. Yes. Dearest one, I love you very much. And remember, I always love you. Everywhere, I think of no one but you. You are my true love, my dearest one, dearest one. Each time I hold you tight, I can feel the joy in my heart. Now I can say, if you were just meant for me, you are my true love, my dearest one. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because dearest one, I love you so. Rayaw ni Ilocano. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because dearest one, I love you so.
time I hold you tight, I can feel the joy in my heart. Now I can say, if you were just meant for me, you are my true love, my dearest one. You are my true love, my dearest one. Rayaw ni Ilocano. Another requested song, sunatan nga ng Paul 1. Only You. Thank you, Sir Arnold, Sir 100 stars. Only you can set you free from my long misery, and only you can make you happy. You have made my dreams come true when you said that you love me too. Oh, I love you. Oh, I love only you. Every day, every night, you were always in my mind, in my heart, just beating just for you. Oh, darling, every moment you're in my arms, I forget you were always in my mind. Rayaw ni Ilocano. You have made my dreams come true when you said that you love me too. Oh, I love you. Oh, I love only you. Dagidi akari Ananay, sige. na iru Kasyan-syan, sikaman. Anay. Day kay posyo Narda. sikalang tepit-pitik na. Hoy. Sige, pero. Mabiyak ko mawatam daytoy irik na. Lolo, tang na ka man, Lolo. Di mo ka di paidam day kaya. Lolo, tang na ka. Only you can set me free from my long misery, and only you can make you happy. You have made my dreams come true when you said that you love me too. Oh, I love you. Oh, I love only you. Oh, I love you. Oh, I love only you. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Surprise Gadget sa Aha. 100 stars. And Okay. kastamitan kini, asan pa yung isang nag-7 stars kanina? Meron. Kini Sir Dominic Fernandez. Ah. Maraming salamat sa 100 stars. Kini JPMG. Yes. No. Agasem. Ayan, batiin ko yung viewers natin sa ating YouTube channel. Hello, 258 live viewers. Wow. Yay. Sa ating YouTube. Ken kastamitan sa ating Facebook Live, 274. Yes. Ayan, ang dami palang nanonood din sa YouTube. Uwang nga si ka. Ayan, kita man. Maganda rin palang mag-live sa YouTube. No? Sa YouTube na lang tayo mag-live. Ayan, yung libre pa ating kakabsat, pwede rin po kayong mag-send ng super chat Yan. or super sticker. Sa YouTube po. Nakakatuwang mag-send ng super chat saka super sticker, no? Ayan. Kaya ayan, nag-ibasa na greetings yun, kakabsat. Yes. Magbabasa rin ako galing sa YouTube, ha? Para... Tatang patas. Yes. Shout out, Kamar! Sabi niya, coming from Grace Vlogs. Hello dyan sa YouTube and kasama din Facebook. Shout out mga karayaw! Nice to have you back. Coming from Lourdes, Barcela. Yes. Ayan, parekpas man mga karayaw, si Kalaeng. Salamat. Marifel Pablo. Hello po! Sabi ni Delia Baldonado. Po. Hello, Clarice. Sabi ni Delia Baldonado sa YouTube. Talaga, gama mo kayo. Clarice ko na. Alam niya yung Clarice. Uy. Yun lang yung Clarice lang, con ko lang yun sa bahay. Clarice ko na da. Uy. Aji Maria andam mo. Hoy! Ay, Ano na ka na? Maria. Hoy! Maria.
Shout out man, nag-DJ Agwiboy ang taga Hong Kong DJs. Yeah. Coming from Jimmy Oo. Comila. Happy Ayan. watching. Alaminos, Pangasinan with love. Rayaw ni Ilocano Midlist song. Delicaria Flores. Yes. Duque. Pa-shout out man DJ Marvin. Panotis na din, sabi niya. Mm. Rosie Edra Ganyo. Yun. More power Rayaw, sabi ni Ernesto sa ngalang dito sa YouTube natin. Yes. Ayan. Thank you so much. Yes, watching from KSA. Ano tawag doon? Remsha na soul nadingat. Ayan, nadlingat. Yan, doon po sa channel natin yon. Dance for all, Freda Sabado Reyes. Magandang umaga natin lahat mga karayaw all over the world. Watching from Riyadh, guys. Kati Cathy. Chua. Okay, ano yung next Yes. requested song natin? Mhm. Si Siwe. Sesere. Good afternoon, karayaw po. Shout out po sa Cesar Gabuat Jr. Ito galing sa YouTube. Yes. Congratulations, Rayaw ni Ilocano. Now, is now soaring on air again. God bless Yes. DJs. Maray Klang from the Ilocano tribe of Dumaguete Oh. City. Ayan. Yo. Ed Hakutan Caspe. Yes. Okay. Mhm. Good morning, watching from Saudi Arabia. Ruel Dakiwag. Ayan, Yes. Galing yan sa po. YouTube. Yes. Kita man, talaga nagaduti YouTube tayo niya. Oo. Basa ko pa, magbasa pa ako Marami sa YouTube. na. Hello Marvin, keep up the good work. Yes. Take care, Veronica Abalya. Yan. Thank you so much, Ma'am Veronica. From YouTube yan. Mm-mm. Rayaw ni Ilocano, hello, watching from Riyadh, kaya Zaylin Buado. Ayan, para po sa mga, for your information po sa YouTube. Ayan, meron din po tayong Facebook Live. Yes. Ayan. Nagitiket na po ti panagbuhay dyan ti Facebook. And Yan. YouTube. YouTube. And YouTube, mabalin na ta. So, Facebook and YouTube ay na po ti mabalin tayo nga pagbuyaan. Oh, Yeah. DJ Ray, arborta jacket mo ka now. Nakaw. Mm-mm. Inarbor ko lang ata po di Rabi ay. Jai, nangalaman data, jacket mo ka din. Secret. Agmalarya sa ni Ninong Ray. Rosalyn. Ayan. Ah. Balawis 215, kablawak man tayo, bagbagik apo nga naka-quarantine. Kunana, ayan, Ayaw. ingat, ayan. Wow, Marvin, maray awak talaga kadagita kantam. Agraman pa nagkantam. Yan. Corazones, Colina. Thank you so much, Okay. Ma'am Corazon. Yeah, okay. Di pa nagtuloy-tuloy yung programa tayo. At yun na po ti may isang kanta-kanta na Paul 1 CC. Wait. May isang sagot kada kayo pa lang ti kadwa ka ba site? Ay. Hoy! Check pag wagana. Kantaan pa lang ako ni Lola Basyang. Ay, nakasensyen ko ti Mang Tera. Oh, Apa, di so na. Okay, para po sa nag-request ng Sisiwit. Yes. At sa inyong kakabsat, ito palang programa ng Paul 1. Rayaw. Ilocano. Awad tun dinukmaa, un ka ay ayaw na. Pintaro tama, sisiwin ko na ata. Lukat no, ug kumanyo, to kayang naimanan. Iso nga amaan yun sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, oh sisiwit ko. No lumawa ang kurkuron ko. Sumurang noong kumamiyo, tasa ko di nampaan mo. Rayaw! Di Ilocano. Alright, ayan. Hello, we once again kaya magkasagap pala. Hello, 300 live viewers sa ating Facebook Live. Yes. Bagong taon, bagong viewers. Yes.
Bagong pag-asa, bagong namnama. Bagong sisiwit. Kasat mo yung bagong sisiway. Baka ire-regay mo yung sisiway na bagong bike. Sobokan pa. Sige man, sige man. Sige man. Agore ka. Hampay kami nga si Mang Pedro pang reggae kay. Umoy ko binisita, ikaw di suot na. Nangitlog situan, maam-am maam siya. Lupiyong yumaam mo, mampakadakan. Isu nga amaan niyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko. Nung lumawaan, purpuron ko. Sumurang nagkumaniyo. Tasa ko, pinampaan mo. Tasa ko, dinampaan mo. Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil tapay lang nga po, tikanta ka na pauluan si Siway. Yes. Yes, get request by our viewers. Yes. Ayan, si Siwe. Agasam. Yes, ayan, nagibasa tayo manen. Habang prepare naman yung ating Rex. Requested Yeah. song. Ayan, batiin naman natin si... ay, maraming salamat, Sir Arnel. Iti pa nag-send iti 100 stars again. Ayan, Yeah. star sender of the day Day, na naman. Yes. Ang family. Fernandez. Po. Sila lagi. Oo nga. Okay, ayan, nagibasa nakmanin. Yo. Yo. Kita man. Thank you so much. Aha, no problem. Hoy. Ay. Ayan, coming from Fred Sabado Reyes. Yes. Dance for all. Apay, ganano kayo taton niya? Hoy. Apay. Nato yung sabapay. Apay. Apan naman, Idakil-dakil sango da. na. Idakil-dakil da. Apan Ay. tayo padpadakkel. Thank you, Sir Chrysler Gadgets, 100 stars. Yeah. Kita man talaga, nagadungan talaga ti viewers sa ita. Aman, Oo. nagmayat si ka. Nice being back watching from Santo Domingo, Ilocos Sur. Happy. Ning Patagorda. Nagraragsak da si ka, iti pinagsublikan no ti Rayaw ni Wait. Ilocano. Apay sikang ka di maragsakan. Automatic ragsak mo. Rag-upay yun akas kada. Ore siyak nagragsak jay ko tayo boksit. Jikwam. Jay boksit ko. Adyo yung padala ni Sir Arnel. Kuhain nga nagkapo sa nusay. Sino nga dapat ti sumublat ka dagiti daduma pa nga kwa? Baka ni Sir nga kwa. Sir nga Gilmore. Gilmore. Ayaw. Ay, among data talaga na ayat mo data. Apo. Malay mo, pa yan, Pa dinner. Oo, malay mo pa dinner, tapos next live natin pa lunch na naman. Oo, Wait. around. Diba? Ngam naragsaka ko, napan, no, iyapan na tayo, Jay, kwa, no, apan tayo mga ni Jay, kwa? Jay. Jay... San Jose. San Jose. Hoy, Well, sabi, kaskar rin naman pa. Nagsakay ka dyan eh. Hindi pagkabilan sa organ ni Goy Marbay. kahit mo makobe. Ay! Amo yung talaga no, awan lang talaga ti kwa, COVID. Apan ano nyo tayo YouTube tayo? Nakaabot tayo kumatatan iti kwan. Ite. Ijay La Union, Oh. Ijay Pangasinan. Ilocos, Pangasinan. Pangasinan. Ayan, Ilocos. Nato gamin COVID ya. Sopay. Sapay kumatamal pasen. Ay. Makaawid kayo. Aman, ito no pinatag-arawatan awanin ti COVID. Kasi Wait. pre lami is gamin aduk COVID. Ay, kasday. Wait, ado ako uyat. Raimundo Ramos. Yeah. Good po yung mga karayaw kablawan yung dagiti taga Papalasen, Burgos, Pangasinan apo. Ano no Ayan. Hello po sa mga taga Pangasinan na nanonood ngayong oras. Yeah. Watching from Hong Kong, mga karayaw, Neng Casas. Yeah. Ayan, naglaing met ko na ni Joey Valentina sa YouTube. Yes. Mga idol pa shoutout naman from Ilocos Norte, Howard City. Aha. Ayan. Miss Okay. Beautiful Lady. Kantay man di sakripisyo, kin pakipronounce lang ng maayos yung surname ko. Thank you from Abra. Corazon S. Kilona. Ayun. Iskilikilo ng... Yes, Kilo. Iskilona. Iskolona?
Iskilikilona ko na naman. Esquilona. Esquilona. Iskelona. Oh. Ayan. Okay. Yan, Ayan. ma'am. Hanain pronounce na laing. Hoy. Dito yung lang request ko man, Sisid Marino, thanks. Yan. Apo. Sakto, amin. Nagado request tayo kakabsat. Yeah. Ikuha tayo, pag sarunsunin dagi tayo, Wala dagi tala. tayo mabaling nga Terwo. isarunsun eh. No, balsi latan. Alang nga balsi, sweet. No, gold digger Gold- lata. Man. No, balkat. Una, syempre salbasa, alangan oy. mga rod nga kwamait sa bale version. No, geography lata. Una, syempre alangan mga rod nga Oy. Magellan. Ay, Uno, madyalan, pitong gatang lata. Wena. Ang kade. wala da ako magdalaw. Ngem no, pagkantahin nyo naman ng Ray, ni Kuya Marvin bahala dita. Well, okay. Automatic. Isirikam tilima. Nga, Indam nga oras da dyan. Wen. Okay, ito nagtuloy ito programa tayo. Yeah. Ate manen, dagiti sa miweng, sa rusun-sun-sun Yeah. manen. Kantaan pa lang tiya. Siakon. Hello, Tita Lani Acosta. Hello, ma'am. Happy Yes. watching. Valeleng. Tulad mo, baleleng, ay isang mutya. Perlas na kay ningning, anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikinang. At ako, baleleng, ay isang dukha. Langit kang diabot, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal na ng wagas. Kahit magkaiba ang ating landas, kung ikaw, baleleng, ay mawala. Kung ikaw, baleleng, di na makita, puso ko sa iyo'y maghihintay. Partakan na lang atan. Atay, bukal-bukal. Pagkat mahal na mahal kitang tunay. Rayaw! Ni Ilocano. Aha. Kailiw ko ako kanta ni Lolo Ban, sumatang ako kanta. English version na dyan. The left and the right ko na. Dati man nga sunata, kat ko nga isagot, kene, kate chowa, Siyak, Lola. Siyak, pangisagutan. kene birindor lagmay. Why? Sakto kini kate med datoy nga popok, Why? kate denggem. Da kantang ka man. I have two hands, baleleng, the left and right. Naglaing nga talaga ni Lolo. Ay! Hold them up, ay baleleng, shoklen and bright. Yehey! Naglaing ni Lolo. Hold them up, ay baleleng, shoklen and bright. Thank you, Lolo. Naglaing ka talaga. O resolve ka. To little hands, baleleng, are good to see. Ano dyan? No natangkinante bukal, bukal te kolelebang. Ay! Sa center mo, sige. No daytat nagango agaste rorosyoke. Taro ka sa Pero, Ken no labsyam tay rorosyoken ay tabbanan. ay! No bukal te salamage agaste eheng. Ay! Puso ko sa iyo'y maghihintay.
Pagkat mahal na mahal kitang tunay. Okay, another song. Together again. All my tears can stop falling. The long, lonely night are now at an end. The key to my heart, you hold in your hand, and nothing else matters. We're together again. Those. Ungtang nakata ni Lolo Bansyog. Sige, pakialam mama. Those. Claresya, ang kaman makaringkor takin imudak. Malagip ko man dagit din naglabas na po. Apay kamo naglabas mo Lolo. Ada akin niligaya. Ah. Gosh ko. Together again, the gray stars are Hello Sarah, Jong Rapako. Happy watching. You're back in my arms, now where you belong. The love that I knew is living again, and nothing else matters. We're together again. Rayaw. Ilocano. Rayaw. Ni Ilocano. Sa dayan, nagita po requested song. Balaleng Ken, Ken. together again. Yeah. Nagpintas siya last song. Aman, nagmet siya. Nagpintas siya title na. Together. Together. Together, manen. Hindi, aday Ilocano na aday. Ano? Umaikan bakit? Ornosem tay kamen. Iyapla. Iwas-iwas taubing. Hoy. Oy, narigat man nagramit kasi sig. Narigat yan. Ipawasiwas mo. Okay. Okay. Ayan, okay. Di ba nagtultuloy? Narigat ko nang apo makapalingat. Ah. Ay, baka kayo tada titasawa yun. Nice voice, Lola Bansong. I love it, sabi ni Marley Florento. Yes, thank you so much. Yes, hello po watching from Villa Paz, Nagilian. Rayaw ni Ilocano, pakanta po dyan, naglemes. Kay Ara. Salamat. na yan. Lolita Delim Bumukla. Wow. Yan. Hello, watching from Alaska, USA, Sonia Ramos sa ating YouTube. Yes. Lang, dami na nila dyan sa YouTube. Oo. Dami na nila. 271. Ay. Na-split din sa Facebook. 298. 304 pa. 304. Po, nagadugayam tagbuy-buya YouTube kin Facebook yan. Aman. Request po ng aking ama ng father and son. Thanks po. Edwin Loyon. Coming sa ating YouTube Yes. live. Ayan. Wow, Marvin, maray awak talaga kadagita kantam. Ay, tapos na pala yun, no? Thank you! You are back. Great watching in Canada. More power to you guys. Mildred Colobong. Ayan. From Daddy Jams. Happy watching. Welcome back. Rayaw ni Ilocano from Korea watching. Daddy Jams. Ayan. Gracias DJ Klang for mention. Hola, sabi ni Freda. Sabado. Yes. Reyes. Watching from Canada. Keep safe. Clement Bangog. Ay, maraming salamat din po sa maraming stars na sinasad mo, Sir Clement. Yes.
Bango. George Barlaan, pwede pa request. And kay Pwede. Marvin Agne, nagganas bit jay poses na kanayo, nagbuybuyak jay programa yung Rayaw ni Ilocano. Ayun. Da kayo amin from San Francisco, California, Yeah. USA. Kita George Barlaan, sa YouTube po ito. Adayo tayo nga talaga. Nadadyo tayo pa San Francisco, California. Well, Nag-aasam. Danda makadanon tayo pong tulubong. Mati Malamdama, da tayo Antarctican. Sige na lamis na. Oy, Pinoy Guapito, Oh. sa YouTube. Yes. Ayan, may nag-send sa YouTube natin, Tons. Nang- Pakicheck nga. Ayan. Pakicheck. Si Pinoy Guapito. Guap $5. Pinoy Cute Guapito, nag-send siya ng $5. $5 agad. Ayan, thank you so much sa ating YouTube. Sir Pinoy Cute Yes. Guapito. Guapito. Po. Thank you, you are back. Great watching in Canada. More power to you guys. Yeah. Mildred Colopon. Yan. Nice to see you are back. Karayaw. Priscilla. Madriaga. Yes. I love you all, guys, and welcome back again as your songs together again. Yeah. God bless you all. Shirley Valdez. Fuentes. Ay. Oy, Okay. Fuentes. Baka na ito. Mercy Natividad. Nice to see you again, Rayaw ni Ilocano. God bless watching from Daman, Yeah. Jordan. Amman Jordan pala. Mercy Natividad. Apo. Happy watching you from Hawaii, Dominador. Kolo Kapulo. boy. Oh, Ano? kita man. Kupuloy gayam. Wala no kolo boy. Happy. Ay, anyo kami bitin ng tagi magbagatan ng kumay Wait tuloy. lang. Happy gusto tangiwat mo tata. Ikiboloy nga. Sabi naman ang nakanikibola. Okay. Ayan. Once again, thank you sa meron nagsend na naman siya ng $1. Yeah, meron na naman. Di bale, 6 na. Yeah. $6 coming from Pinoy Cutie Guapito sa ating YouTube channel. YouTube Live. Ayan. Boss Benny Rapal, hello, Yes. Kay Tita Lenny Acosta, Hello, Yan. Happy watching once again. Okay. Ayan. Okay. What's our next requested song? Yes. Okay, What's dati next? Dati nga dapat kanta ka na paluan, sika. Nga kay kahit da sika. Ano no sika? Mhm, Wait. Ayan. Kanta nga sika. Wan, kanta. Mga mga kanta sika. Wan, Mangorgan sika. wan, kan agnanan niya ayatin ka. Sika. Sika. Sikalata. Wan, Okay. kantap no di ka kantahin ma... ni Manong Reajay. Ay, Kaya na Wala. Ajay. amo ajay. Kantap no di ka maila, sika. Apa atoy? Pa-request Jella katan ni Tata. Wan, pa-request man dila kata ni Tatang. Kano? Ah? Mabali mo mit kantahin man. Wan, sige man. Itakman? Pa-request man dila kata ni Tatang. No? Oo. Apay, nay, adansag ka sa rin. Agdamara. Agkasar ka yan? Alak, Jay, dress ko dyan. Agkasarda ka no ulit di kita. Wan, trahe. Okay, hindi pa nagtuloy ito programa. Ating tirequest yung sonata na poluan. Rest Sika. your... Ay, Sika. sika. Sika, sika. Sonata nga na poluan. Araw. Sika. Ay, Sika Wan. okay, ato yung kakabsan tayo sika. Mm. Tayo palang programa nga na poluan. Ray Aw. Ni ilok. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko. Kaya't ko ken ka ngay pudno. Sika ka na yun, ti arapa-apo. Ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman, ti ayan mo biyag ko.
kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na yun arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagi po aglabas manti adu-adawe ikariken ka asika sikalain di ka masursuro biyag ko alipaten uray pay adda aktun ijay tanin Rayaw. Mi Ilocano. Rayaw. Mi Ilocano. sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na yun arapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko aglabas manti adu-adawe ikariken ka asika sikalain di ka masursuro biyag ko alipaten uray pay adda akun ijay tanin uray pay adda akun ijay tanin. Another song. Aglalayon. Nga ay ayatin na. Alright. Aramitin ko mga chat-chata. Aray ko. Ay. Sa heart. Naaw, nayawawan ako. Tanairwa ayan, anay sang-sangayan. Dandanig na isubot na chat-chat. Ayat kinali kaguma naipaay mo puno pakaratsakan uray awan kamalag-lagit ka tagidila
diladawang ina makikita. Dagiti naruay nga inangawta. Tumrem luluwa, tunggal mapanunod ka. Ag nanayon na ay ayaten ka. Ipatpateken pudno adungdungan ka. Uray paino imadayo ka. Pimanaw ka adi nagpakara. Magudas manday tuy biyak ko. Agmay-may sa katu'y puso. Rayaw ni Ilocano. Uray awan ka malaglagit ka. Malaglagit ka. Dagiti ladawang ina makikita. Dagiti naruay nga inangawta. Tumrem luluwa, tunggal mapanunod ka. Ag nanayon nga ay ayaten ka. Ipatpateken pudno adungdungen ka. Uray paino imbadayo ka. Pimanaw ka adi nagpakara. Magudas manday tuy biyak ko. Agmay-may sa katu'y puso. Amoy sabsabay ti tsatsaan. Ang nanayon na ay ayaten ka. Ipatpateken pudno adungdungan ka. Uray paino imbadayo ka. Pimanaw ka adi nagpakara. Magudas manday tuy biyak ko. Agmay-may sa katu'y puso. Rayaw Ni Ilocano. Ilocano. Mr. Marvin Agne on keyboard. Yes.
Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay, dagita pa lang nga po tigitiya. Sa miwa ngayon sagsagot pala ang kapo katigiti nag-request. Tiya, kanta na pauluan. Sika, ken agnanay nga Ayaten ka. Apo. Okay. Kitakat nga ayog musika. Yes, dagiti Ilocanos nga paborito launay. Uy, Yes. perme. Okay, ayan, rugyanak man ito gibasan. Well, Nagadua po iti, ano tawag tan? Nagadua po iti request song tayo. Yes. Agibasa nakti sa gitalo dito yung Facebook. Yeah. Ken kasama tentalo ijay YouTube. Okay, thank you so much Mama Pia Cruz sa 200 stars. Agasam, nag-send ba ni Ma'am Pia? Gaya man. Okay, thank you so much, Ma'am Pia. Yes, ken kasama kini Sir Chrysler Gaja. Kanina pa siya Yes. nagsasend ng 100 stars. Agasam. Yeah. Ay, may Okay. dalawa pa ulit na naman. Wow. Thank you, Sir. Hoy. Thank you, Sir Chrysler Gaja. Okay, Yeah. hello, Ate Marvic Arellano. Yes. Hello. Hello, Kasinsen. Yes. Oh, kasi kasinsin ko Kasanukat dyan. din mo kan may Hello, kasinsin. Si Kalatan, sana din na malagip ka di Kasinsen na. Ayan. Sonata mo, Freon, aircon. Mm. Sabi niya. Freon, tas aircon. Pau. Mga DJ, salamat iti panagpakpakatawa yun. Naragsak tirayaw ni Ilocano. Delicario Flores. Yes. Yeah. Duque. Ma'am, pa-shoutout naman, Madam, request ng song Buwan, Boy George, sa YouTube live natin. Yan. Yan. DJ Klang request Siksika, Jabber Limang Lapus, Yan. sa YouTube. Yes. Watching from Jada KSA, shoutout naman po for brother. Oh. Yo. Hello, four brothers. Aha. Ayan, Tattoo Ed Raider, 808, request Apay, sabi. Apay. Apa. Apay. Nagsaragan. Ay. Oy. Watching here in Mother Spain. Good morning to all coming from Ma'am Emonelda Sanidad. Yes. Yan. Welcome back, Karayaw. Miss you guys. Jessie Wasay, palakpak. Okay. Hello, Ma'am Jessie Wasay. Palakpak. Yes. Yan. Hello, Ate Sonia Lagon. Happy Yan. watching. Hello, Ate Sonia. Ate Nelda. Hello, Yes. Hello, Ma'am Nelda Malyari. Hello, Ating Jo. Sabi ni Ma'am Emonelda Sanidad. Aha. Agar. Ayan. Maligayang pagbabalik, mga idol. Sabi ni Tita Dina. Domain sale. Hello, Dena. Ay, Datang nalpas katat tayo, Lolo. Apo ko Nalpas katat tayo nagsaon. Apo ko nga bala siyang pay. Oh, ramasik sang iwa mo. Ay, oray nagkamtilasyon na, bitsinasin ka na. Dinaknakan na ba? Dinakdakan na. Dinakdakan niyang ngepin. Hi. Request naman ng Perfect DJ Clan. Yes. Jefferly Manglapos sa ating YouTube live. Yeah. Wow. Oo. Marvin, you're my idol. Pakantaman. Di din nawawan nagbasulak. Pwede Apo. ba? Aman, Pwede tatay pa ba? nga Sika request ni ka. DJ Clarissa nagpintas mitlaunay. Ako na yan. Hampay nagdigo sa tapaw. George Barlaan. So wala, duwang ilaw. Ay. Welcome back, Nemesio. Ah. Taman, nakakuan na ako pag sinasabi niyo. Nemesio ka. Batara. Ayan. Nagkarte mo lang. Sige man, na? Nemesio. Pa-shout out mga karaya watching here from Vegan City. Wow! Yeah. Ang gagaling at ang gaganda ng boses. Apo. Bernard Agub. Okay, ni Bernard Bagnet Agub. ko ma, bagnet. Ang Dakom, ay, Dutch ko. Daman ng ko. Never ending love. Chupa, Okay, chupa. ito yung puti talagang na-miss dagiti viewers natin. Yan. Paborito dalating nga kanta. Dati nga napauluan nga kanta. 150. 150. Chupa. Okay. Hello, Mama Amalia Bautista. Yes. Yan, kini Jessie Wasay Palakpak. Yes. Kini Maria Alcon. Ah. Ayan, ti tuloy Shirley Valdas Zaloy. Aha. Ayan, ti tuloy ti programa tayo. Ito na po ang requested song. Sunata ng pulwan. Never ending love. Aha. Awan patingga na nga yan. Nalipatak siya pa dito nga kanta. Pero, I saw you at the bar. bitan. You always took my time. And now I can't believe you're here with me. Remember back in school how we broke the rules. And even when you were a friend to me. I love your cheeky smile and
walks I want to smile, to see the way her friends that smile at me. And now we're standing here, the memories are clear, and after all these years you still love me. Never-ending love, chew up, between us two forever. Never-ending love, chew up, just you and me together. You gave me all you love, and I gave you my heart, like moon and stars above. We know we never part. Whoa, 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 whoa. Never-ending love, Rayaw ni Ilocano. between us to forever. Never-ending love, chew up, just you and me together. I only want to say I do it all today. I never change a moment spent with you. I look around and see you are the one for me. My love for you will always be so true. Never-ending love, chew up, between us to forever. Never-ending love, chew up, just you and me together. Never-ending love, chew up, between us to forever. Okay, thank you kay Sarah Arnel Barbie, 8500 star. Never-ending love, chew up, just you and me together. Yan, dati mga tapos, dati na yung request nga, Apay. Nagdapo yan yung YouTube channel din sa letan niya. Yes, ayan. Maraming Yes. salamat sa 500 stars. From Lida Fernandez. Yes. Wow! Family Fernandez, maraming salamat sa maraming Iya. stars. Iya. Apay. Nanay, kasensyeng. Nagsarata. Madam mo nilulugan siya nga tapat na. Kaya na. Ket naging nasideg. Nasubra. Dagitoy rignata. Apay nga men. Apay. Ana sursuruta. Ananoy. Di agpin nate. Kasmanawan inggana. Ako Ay. iti tunggal kanito nga adakat tuiden na awan man lang ari papa tabulsek ni ayat inted kun tuy puso kukuakan kikunak ngembitut met gayam manglimlimu ngayam Ata tinarigat mang limlimo.
Iloilo. Oh, thank you so Thank much, you very Marvin much, Agne. kini Marvin Agne. Sa Iti 10 sa 10 stars. natin star. Awan lang 5 nga ta. Awan na yun na. Baka wan Bariana. Ang Bariana. Ako nag-alala, Marvin. Al-Alyat. Agor organ ka, tagsesen. Al-Alyata. Ananay, Diyos ko. Thank you so much, Marvin Agne. Iti 11 stars. Kiniya, Sir Arnel Balvin Fernandez. 100 stars. From MG ka na. MJ. Ay, wag yan ko na MG. Apay anag sinata nagdumanti turungen dagitoy danan ta apay da sa kenapges di supapak ni ayat ken panagpinpin natin adayong kagayamin di ka pa'y nagpagada sa dinong alubong di ayan mo itan di mo kat malagip sinangal ta araksak ag panunod kabiyag ko pabarwenta ni ayat adayo kagayamin di ka pa'y nagpagada sa dinong alubong di ayan mo itan di mo kat malagip sinangal ta araksak ag panunot kabiyag ko pabarwenta ni ayat ag panunot kabiyag ko pabarwenta ni ayat Rayaw ni Ilocano. Ni Iligan. Okay. Ayan, datapot isunata nga apay. Wow, Isagsagot pa apay. lang para sa nag-request sa YouTube live na. yes Ah, apay Isagot tayo, Ajay Kiniya. Ayan na, Ajay Tatayan. Mm-mm. Tattoo Ed Raider, Ah. 808, apay. Apay. Ayan. Okay, tuloy ti programa tayo. Yes. Ah, Nagibase tayo manen. Maraming salamat po ulit sa star senders natin. Mm. Sir Arnel Balbin from MJ, 100 stars. Apaw. Kini Marvin Agne, 10 stars. Katama. Ang barya. o Bariana ata. Baka dapat 5 pesos. Nagana sin Apo, Yamanak, 200 stars. Mm. Ma'am Pia. Cruz. Yan. Thank you so much, Pampia. Yeah. Yes. Watching from mainline USA. Aha. Jesse Wasay, palakpak. Yeah. Ayan, watching from Kuwait, Jonaline Agkawili. Batulan. Ayan. Wow, na-miss ko kayo, DJ lang, DJ Marvin, DJ Ray. Yes. Leia Takadino. Nice to see you back, Rayao family. Emerson Coloma. Pudno nga makaparayaw, Rotsan Nasto. Aha. Ayan, hello Sir Jonathan. Yes. Shout out man sa officers sa I Love La Union, Ilocos Region. Plus led by Lizzie
Francesca Nicole San Pedro of San Pablo, Yes. Isabella. Salamat. Coming from Albert D. Carvajal. Ayan, sa YouTube live tayo. Yes. Ayan, sige nga Rodraya, watching from California, Fernando Lustina. Yes. Pa-request man mga idol, the song Chiquitita, Shirley sakto. Valdez. Ayan, sa live chat ng YouTube. Yes. Paano ang puso ko mga idol? Request from Norway. Lucia Berasin. Yun. Ayan. Imbakal daw kanya yung aming tita from Gamon, Tagos, Surigao del Sur. Manuhaw sabi niya. Apo. Elmer Gal, naawata maday? Manuhaw ko na niya. Ayan. Matunaw ka kunan sa dyan. Watching from Kuwait, Jonaline, sabi niya. Yeah. Halo Karayaw, gaganda ng kanta nyo, kaya lang, nagiginaw yata kasama nyo. Malamig na po dito. Apo, Well, kas lang malamig po kami dito. little bagyo apo te emita. Oo, nasa siguro yung lamig ngayong oras is nasa 19. Oh, kita man. 19 ang lamig. Naglamis. Talaga nakalamlamis. Aglalo ket. Ayan. Oh, ano, tuloy mo. Aglalo ket. Awang kape. Awang kape. Ay, kape ka yan. Kape ka na, oh. Why na pa? Kanyang. Hello po, watching from Bulacan, Bulacan. Linaw ng panoorin apartment number 9. Apaw. Request, Agnes Katindig. Aha. Pakibati naman po. HB, last Saturday, you're back, Rayam. Request, Lady. By Kenny Rogers. Yo. William Loresco. Alvina Andres, magandang hapon po, Rayam. Ilocano request nga po ako ng Mary Jane. One. By Aegis. Aha. Aegis ba to? Aegis. Aegis. Watching, shout out po, watching from Kuwait, Angel Jason. Yeah. Eugenio. Well, Okay. okay. Ayan, di pa nagtuloy. Di programa tayo. Yeah. Ayan. Di pa nagtuloy di programa tayo. Ayan, bago po ulit tayo sa next requested song. Magpa-plug na naman po kami. Okay. Yan, i-plug ni man yung Dagiti channels tayo. Ayan, lalo-lalo na yung mga nanonood sa atin dito sa YouTube. Ayan, sa mga nanonood sa atin dito sa YouTube, ipa-plug po ulit namin yung aming mga channels. Ayan, una po, ipa-plug ko. Ayan, search nyo lang po ang aming YouTube uploader. Yes. Yes, Madam Tonyang. Naglaing da. Madam! Tonyang. Diyak napakadaan na dyan. Ulit man. Ayan, i-search nyo po sa YouTube ang aming Facebook uploader, ang kanyang channel, Madam! Tonyang. Matik na pa sana dyan. Ulit man. Ulit. Nagkulit kayo, Tom! Napanaw ka, Tom! Ayan, kan kastamit tan kakabsat, hanya mitliplipatan, iti kadwa tayo. Masuportaran iti channel na, Yan. Mr. DJ Reventor Reventor Lagmay! Nakanayon nga malamlamin. Ay. Nagagaya na ako, nag-jacket na ako. Ore, mati ka Ay. doktin eh. Naka-jacket ay. DJ Reventor Lagmay. Yan, kastamit tan kakabsat, hanya mitliplipatan, iti suportaran iti channel ko. Yes. Ayan, Clarissa DJ DJ Clang. DJ Ayan. Clang, kaya. Clarissa DJ Clang po. Yan. Ayan, subscribe yun po ti channel ni. Kan Mhm. kastamit tan, syempre. Mhm. Ayan, kini Kuya Marvin Agne. Dearest One. Wow. Ayan, i-search nyo lang po sa YouTube, Marvin Agne. Deres One. one. Ano, Dearest One? Hard, tosh ko. Dearest One. Deres one. Ayan. So, lalong-lalo yung mga nanonood sa atin dito sa YouTube. Sa 272 live viewers natin. Yes. Ayan, i-search nyo na po yung Yeah. mga channels. And ayan, ijayo po mabuya dagiti nararamid nga cover. Yeah. Tsaka Yan kastamit din. Huwag nyo rin pong kakalimutan yung mga videos and itirayaw ni Ilong Cat. Oo. Yeah. Ito yung YouTube channel tayo, syempre. Yes. Okay. Ano sa marunong nga request? Napudno nga ayat. Napudno nga ayat. Ayan. Ayat nga napudno. Ano yung English na napudno? Truth. Faithful Faithful love. love. One faithful love. Ayan, merong request dito. Ana? Coming from Sir Dominic. Ah. Please, ikantaan niyo ang birthday song kini Emma Fernandez. Birthday Ay, pala ni birthday Ma'am ni Ma'am Emma. Emma. na marasay. Oo. Ketaman. Isumot lang. Oo. Isumala nagpakwada. Yes. Nagpa-step da. Okay. Kantaan pa Antay lang pa lang ang ni Ma'am Emma. Emma Rasay. Kaya namin nga kasangay tangal daw. Para kada kayo amin natoy. Yes. Birthday song. Isagsagot pa lang kada kayo DJ Clam. Oh, sak man eh. Ah. Dua kayo, wadi kan tayo. Ano di kanta? Happy, happy. Yeah. Ay, kasday. Malay nyo may dumating na isang case. Ay, why? Oh, di ba? Di ba kay kahit mo, Ajay? Oh. Automatic May na. Diha naman makatpag-diet ay. Next year tumanan. Nag-share to man eh. Hanggang sige. tumakaawi din.
Okay, ayan. Happy birthday, Ma'am Emma Rasay Fernandez. Kurga. May isa... ay. Oh, Sige. Okay. Happy birthday song para kay ni Ma'am Emma Fernandez. yes. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman, Aha. sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Once again, happy birthday. Ay. Ayan pa, oh, meron pang pa-bonus. Pada ka nga siraragsa ako mablaaw mangipaduyak-yak tanagtingan tiyal daw apan nakayanan panagtao anak nuan gasa balangat ana urnus dagiti sabsabong nga umay miken ka isabit taulong kastamet yawat miken ka tinaindayawan unay apalman sapay iti Diyos tailayon na kuman tasalun at mo biyag ken rekta ken tasingpet mo nagpaiduma nga apalan dagiti kasken ka happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday. happy birthday to you Happy birthday. happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday. Once again, ayan, happy birthday, Ma'am Emma Rasay yes Fernandez. At Nagasa. dahil birthday mo, may 500 stars na naman si Sir Dominic Ayan. kita mo man. Fernandez. Ayan. And kastamitin namin ang pong agkasangay itangal daw, January 18, 2021. Yes. Happy birthday kanya yung amin nga sargal pa. Ken kasaman mga kahit kung mapagkablawan iti na advance happy birthday data na ikabagis ko nga kumparyo pay. Yes. Sinaw. Ni may apo Mr. Jonathan Agne ti happy birthday Iyo. to bigat. Ayan, Ay, happy birthday na birthday, bigat. Birthday Jonathan na. Agne. Aha, happy birthday, Kumpare. pare. 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 birthday. Happy birthday. Pare. Pare, happy birthday, pare. Apay kumare. Pare. Apay kumare. Thank you again, 200 stars, Sir Dominic Fernandez. Kini Yes. pare Dominic Fernandez. Ay, pare. Kini Sir Dominic Fernandez. Ah. Ano, Dominic? nga. Okay, hello, George Barlaan sa YouTube. Yes. Marilyn Cruz, Maggie Acosta, Yeah. Percival Arcega, Noraling Kalasig, Lucia, Yeah. Berrasi. Okay. Hello, Pontit Drummer, happy watching! Yes, Happy watching, sir. Kita man datatay na may isang naganan membro iti Victory Band sa data. Yes, Wow. yes. Victory Band Yes. of Ilocos. Ayan, maraming salamat, Ma'am Emma Rasay, sa 300 Stars, yan. Tapo talaga do stars na gitoy. Star sender tayo. Abin na kita tiya. Day of the day. Ano? Eh? Star Sender of the Day. Ay.
Fernandez The day of family. Star Day. Horse ko. Dandama may bagam tayo yesterday once more dito. Deta nga boses kit, ananay, kung na ni Oo, Jai talaga. Garcia. Pa request po na sa ngay papanaw, good pa ang mga karayaw ni Lucano, Rex, Karnate. Ay, ko na no Rex Cortez. Okay. Makababang Maginola Joy, lovely Marie. Ayan, thank you Sir Okay. Nemesio Batara sa 100 stars. Yes. Nagaduti, nag-send tati star si ka. Yes. Count on you man, DJ Marvin, Joseph Guillermo. Hello Yeah. mga karayaw. Josephine Florano. Yo. Naibaga malam yung karayaw watching from Spain. Eugene Parrocha. Yeah. Gatchalian. Mhm. Ayan. Shout out sa family Duran, Lomo at Pascua, Ramirez, Calem sa Taga-Apayaw at Arnedo sa ating YouTube live. Dave Duran. Yeah. Campos family sa Flora Apayaw, Dave Floran. Po. Duran Gayam. Duran hanga durab. Hoy. Pakibati ng happy birthday si Ma'am Blas Carbonel ng Lenec, Ginba, Nueva Ecija. Yes. Salamat and God bless po. Rogelio Gabon Arlantico. Happy Okay. birthday po! And enjoying every performance. Nakakatanggal kayo ng stress. Bravo, sabi ni Ati Chua. Yeah. Okay, Yes. Hello, ayan, Ma'am ang Kati next Chua. requested song. Faithful Love. Okay, di tuloy ti programa tayo. Kantahin man ni Mr. Bentor Lagman. Hoy, hanga makanta di pitful lang. Ay, kung ano makanta. Nakiktutak. Kanta. Kurak no kantahin. Nakiktutak. Ipakantam ka na pitful lang. Mm. Adali adang lyrics na dyan. Ay, kasi dahil. Biruke ma. Okay, ito na po yung- Okay. Ay, di pa nagtutuloy ako di programa tayo. At yun na po tayo may isang request. Kanta nga napauluan, Faithful Love. When? Gadati po nga request kit kung pa nga iroknoy kini Ma'am Kati Chua. Irogroknoy na kanako dagiti na pamilya na dito na Claveria Cagayan. O kita man. Maabotay ka na di Claveria Cagayan. Ket no piyesta danto ka no jay. Ang lakit di nga pandemic intay to ka no jay. Agtukar. Apo, at nga tati dinakdakan jay. Adda. Dinakdakan niya kalding. Apo, at nga tabilogi jay. At danton atahan to nga likor banen. Ya Ma'am Kate. Awan, ma'am. Agisangpat kan tuman ti Chibas. Apo. Nakaramang ka Chibas ay. Hampay, ubas Okay, mapanyo din na po dito na Faithful Love. Nga request na kita niya ay nag-request. Manipot pa Ayan. lang po dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Kantahin pa lang apo to organista tayo. Nagbasi, matakarga ta box At mo. least di manon ti 1.5. Ang dami kahit na tumawar tatay 3.5. Agad sabi. Pero, okay, di ba nagtuloy yung programa tayo? Pasensya na po, nag-reconnect na yung ating YouTube live. Yeah. Yes. Yes, the oras tayo, May alas busag. 3:25. Stress 25. Oh, plus 1K, double the music. Oh. Kung na Ma'am Kati Chua. Adi Ala. pa. Continue the music. Continue ka Ano? na. Ay, continue the music. Wait, Ano? ayan. Plus one. Last ka. one. Kaya. Ayan. Oo. Delikado ka Oo. Delikado ka sa mic. Basta tikarga apo, tigbox. One day old. With of things. Ngam nakakargan apo di pag lang kasi delikado. Anak kabasi na. No? Okay. Remote. Plus Ayan. 1K ka no. Why? The Sige, music. Okay. Dati mga dati na katuloy na. Ta request dapat lang dati guys. Yes. Iya. Dati na po tayo sala, dati tayo nakaalas di box kayo. Dungdungwen kanto, unay-unay. Indayunen kanto, hindi itisi naman. Tultuluden kanto, na lumamay pagamuangin. Inkanto may libay. Anay, puso, anay, anay, na sa na utut, launay. Dem, kaniyak tapan naranay, sa kakaasi at ama idanay. Apaman nga inkantun, makaurog. Iyarpaw kunto, karupam daytoy paniyog. Tapnon di nakaka
dagatin pinamukit maimas muntut matulog anay puso anay anay nagsaem naupot launay then kaniyak tapan naranay takakaasiak ama idasay Try out! Di Ilocano. Thank you so much, Sir Ben Hamin Andres sa 100 stars. Okay. And also to Ma'am Marisa Evangelista sa 150 stars. apa mangain kantun makariin dagdagusen kan tua sa puyuten nga ililili kasmaysan nga ubing na namin sang iesen anay pusok anay 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 sa em Apay ta. launa Lakalapay, gumarap pa nga. Ganda ang kay ka. kami at tapan Lakalapay, masikog nga nagpanaas. Kakaasiak ama idasay anay Ah. puso Anay, anay anay, anay. sa Kung ang laki tinawanan, nagdapay gayan. launa Pero may ka mga agad na yun. Then kami nagtapan naranay takakaasiak Lama, napisangan ka ting kwenta. ama idasay Anay, 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 anay. Okay. Okay. Ayan, dadya po dyan. Kanta nga Anay, anay. anay. Well, Oh, magbaguhin yung anay nga. Okay, so mga nanonood sa YouTube, okay na ba, Yes. Tons? Ayan, okay na ulit. Okay na ulit po sa YouTube natin. Pwede na po Oo. kayong bumalik. Nag-recommit siya kanina. Apo. Okay, hello sa ating sa ating viewers sa ating YouTube. Hello, we and kasamitan sa ating Facebook Live. Yes. Hello, we kanyayo amin. Nga sa nga pada. hanggang danaga po karayaw dito na balasyo taaw ta barbaring laing mapapintas to ti signalin dito Pilipinas. Yes. Yeah. Anong tawag doon? Awan- Para hindi na Para- po tayo nabibitin sa Oo, signal. para Right. hindi na tayo mabitin-bitin sa signal. Para hindi mabitin siya. Ah. Okay, tibrag tulduloy ti programa tayon. Watching Jessie Fontanilla, the song dedicated to Barangay Dinalawan, Narvacan, Ilocos Sur. Yan. From Honolulu, Hawaii, Elizabeth Lumaki. Fontanilla. Ay. Oh, ano ba sa bali mo? Datan Ginaramon, DJ Ray, ni Jake Garcia. Iyo, Nakartabas itaman. mo, DJ Ray. Ko na. Okay, 1 day old ma'am. Manong Ray, Ah. kantay man di tagapulo. Salamat. Anyam ako nam jay. Sao? No problem. No problem. Okay. Now, we box karayaw. We miss you guys. Watching from Riyadh. God bless. Leonardo. Jasmine. Yes. Lagot ka. Yan na. Shout out man po dito. Ili Norte. San Juan lang yun. Yes. Muharjing Lagas ka. Welcome back karayaw. Albert Agtuno. Tuno. Yan. Halatira. Sala mga karayaw. Ganasen ka na ni Jake Garcia. Yeah. Ayan. Okay. Plus dinner family. I'll send to Marvin tomorrow. Kati Chua. Wow. Rayaw Itaman. dinner daw. Rayaw dinner. Ray out dinner. Pang kwan na yun. Pang Merkules. Pang Merkules to yan, Ma'am Cathy. Yes. Next live natin. Adan manin. Oh. Adam, hanap Hindi ka na problema makapag-diet sa eh. Merkules. Oo. Kanya data. Mapangkamanin to niyang No. Tanyang, amok man ay agtak-tak. Ay. Ada lyrics na dyan, Faithful Love. Mayat no kantain yung mga karayaw. Nagpintas. Balay yung kantain nagganas na yun. Doon ni Ama. Lourdes Barcela. Ano noy? Itaman. Amok lyrics na dyan. Amam. Pero man, alala ka dyan, Kit, na dyan Sige, lyrics man. na dyan, Faithful Love. Kasat no ba Fitful dyan? na po yun, fitful eh. Faithful Love. Faithful Ada Love. lyrics na gamin talaga dyan. Butsiki ka no man. Apaw. Oh.
Sudan na DJ Ray, tay, baro nga kantam, lakatan ni Tatang. dagi request da. Jiman. Ang kantahan man na, dyan damdama, dyan lakatan. Woman. When man. Isukit, hindi uno naman. Saan to tagapulot? One ah. One. Oo. Andun yan, dyan lakatan ni Tatang Apo, bisitahin niyo lang di channel ni DJ Raventor Yes. lang ba. Ayan, lakatan ni Tatang. Okay, di ba nagtuloy-tuloy ito programa tayo? Ana, ayan tayo. Ayan, dyan pala sa nakatayo. Okay. Okay, ating dyan request yun, kakabsat. Nga Lakatan ni Tatang! Tatang na dirinig mo. Ay, on the lyrics nga. Yan, bisitahin niyo lang ako sa YouTube channel ni DJ Raventor. Lagmay, lakatan ni Tatang. Ray out, ni Ilocano. Tay na ba kitan abalasang Ay, dirt, go. Gasat na inasang sangitan Kaadakan iti na anaramanan Idi panawen nga isutay na lasbang Agbabawi naman unanang Saan munton mulos maramanan Tay saba alakatan ni Tatang Mainbagla umanga ap notang Umay kan na ng kutaing tagpasyar Ta panaglid-liday mo inta akasan Mapan aduay jay nalanda sa lugar Kasadyay mo makita sa panitatan Ati gayam ni nanang ko at dasi tintilok ko na Iti banda tingato na at dadak sugat na Napalalo akik tut ko gapusugat na babasa Nakiapa kanu iti isok na wasay na Ray out, Ni Ilocano lakatan ni Tatang. Lakatan ni Tatang Tay na baketan abalasang Dasat na inasinang sangitan Taadakan idi na naramanan Idi panawen maisutay na lasbang Agbabawi kamanunanan Saan munton pulos maramanan Tay saba alakatan ni Tatang Mainbagla kumanga ap notang Umay kaagasa mapanta aduwajay Makita sa lugar kasadyay mo makita Tay saban ni Tatang Ati gayam ni nanang ko at dasi ding tilok ko na Iti banda tingato na at dadak sugat na Napalalo akik tut ko kapusugat na babasa Nakiapa kanu iti isot na wasay na Another song, requested song, Tagapulot. Dinggem mo biyag ko Dinggem tinibaga Ay ayaten ka Kasta kamet kaniya Dinggem to'y aso Iliw to'y puso Nabayag laidin Agita na ginili Dinggem to'y kutub
Tutog to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok ko may payapay, tapang maetepan, iliw ken senay. Iliwet ni kanyo ni ayat ti damdamu, tinairot nga arakop, abuyugan niya sa asog. Iliwet ni agad na samsam, itnyem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus, apapiras ti bukbukot. Iliwet ni areng mang titilang tilapayag, umaykan ubiyag ko, mailiwak ko na'y kenta. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kasta kamat kanya. Dinggem to'y asog, iliw to'y puso, nabayag laidin, adita na ginili. Dinggem to'y kutog, kutog to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maetepan, iliw ken senay. Iliwet ni karinyo ni ayat ti damdamu, tinairot nga arakop, abuyugan ni as-aso. Iliwet ni agad na samsam, itnyem tagapulo. Asabayan ti ap-aprus, apapiras ti bukbuko. Iliwet ni arengeng mang titilang tilapayag, umaykan ubiyag ko, mailiwak ko na'y kenta. Iliwet ni karinyo ni ayat ti damdamo, tinairot nga arakop, abuyugan ni as-aso. Iliwet ni agad na samsam, itnyem tagapulo. Asabayan ti ap-aprus, sa papiras ti bukbuko. Asabayan ti ap-aprus, sa papiras ti bukbuko. Rayaw Ni Ilocano. Ajay Apo DJ requested song, Lakatan. Iya. Ni ano? Tata. Lakatan ni Tatang. Lakatan ni Ajay Tatang. Tagapulod. Tagapulod. Polit Apo. people. Yan. Ayan. Happy watching, Ma'am Mindala, si Stalin Dayo, coming Yes. from Sir Jong. Rapakon. Ayan. Butsik kaya ang request mi dito'y Hawaii. Nemesyo Batara. DJ, tay lumlumdaang man to'y puso. Kasagot ko kin bakit ko nga ni Marites Antonio. Iti Taiwan. Coming from Benji Marcelino. Ayan. Yung, thank you DJ Ray and all. Sabi ni Sir Jong. Yes. Harap ako. Ayan. Happy watching kay Isaac Carpuz, Manuel Villanueva Junior. Ken kasamitan kini Rodrigo Habab Haduka. Yes. Marilu Rosario. Noel Torrio Tabios, and Marinel Sugitan Guillermo Ordinario, Aga Samson, Tom Sipin de Peralta. Ayan. Nagmayat naglay nga nag-compose ni DJ Ray. Kuna ni Sir Jong Rapakon. Ginaron. La Arnie Victoriano. Ayan. Reyna Ongayan Molina. Happy watching.
Okay, di pa nagtuloy programa tayo. Yes. Isagot tayo dati next requested song. Butsike. Kong Koyla. Yan. Bong Choyla. Ayan. Chichiri Kong Koyla. Hello, Lisa Butsike. Valencia. Vishal Abiar. Yes. Can kasama tayo kini Vaseline Wood. Yan. Kini my love will see you through. Yan. Vince Linwood. Okay. Okay, ito na po yung request yung Butsike. Kong Koyla. Kung try lang. Chichiri Kong Koyla. Butsike. Ekeke. Bobo Chichan. Chichiri Kong Nang. Butsike. Butsike. Ekeke. Chiri Wawang Choy Choro Kong Koyla. Chidang Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Chiring Chori Yakang Kong Ho. Butsike. Ekeke. Kong Koyla. Chichiri Kong Koyla. Butsike. Ekeke. Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Butsike. Ekeke. Chiri Wawang Choy Choro Kong Koyla. Chidang Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Chiring Chori Yakang Kong Ho. Butsike. Ekeke. Chororo Kong Konok. Chororo Kong Kong Lo. Chidang Bobo Chichan. Chiri Kong Lo. Di bay bocok. Chibay bocok. Chiri Kong Nok. Chororo Kong Nok. Kong Koyla. Chiri Kong Koyla. Butsike. Ekeke. Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Butsike. Ekeke. Chiri Wawang Choy Choro Kong Koyla. Chidang Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Chiring Chori Yakang Kong Ho. Butsike. Ekeke. Chiri Wong Nok. Chororo Kong Kong Lo. Chidang Bobo Chichan. Chiri Kong Nong. Di bay bocok. Chiri di plok. Chiri Kong Nok. Chororo Kong Koyla. Chiri Kong Koyla. Butsike. Ekeke. Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Butsike. Ekeke. Chororo Kong Nok. Chororo Kong Lo. Chidang Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Di bay bocok. Chiri di plok. Chiri Kong Nok. Chororo Kong Koyla. Chiri Kong Koyla. Butsike. Ekeke. Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Butsike. Ekeke. Chiri Wawang Choy Choro Kong Koyla. Chidang Bobo Chichan. Chiri Kong Nang. Chiring Chori Yakang Kong Ho. Butsike. Ekeke. Ya Butsike. Yaba Butsike. Chori Yakang Marang Butsike. Ekeke. Butsike. Okay, that's nga po Jeric was yung Butsike. Yan. Ay, pinantapay lang nga po ni DJ Rebentor. Lagmay. Yes, Wow. ayan. Batiin natin ulit yung mga nasa YouTube. Yes. Yeah. Nagre-live ba kayo? Oh, so hindi ko Hmm. makita yung re-live natin. Wala. Yung dati din. Although I'm from Tacloban City, I enjoyed listening Ilocano folk songs. And stay safe to all. Please play the song Rest Your Love on Me by Wow. Bee Gees. Thanks, Samuel Culibra sa YouTube live natin. Yan. Ayan. Watching from Las Vegas, Hmm. Gilbert Javier. Yes. Ayan. Taga daw. Ag-request nakman ti kanta release mi Pasita Quinto. Yan. Ayan. Yan. Sa YouTube Eksakto. yung mga yan. Please release me, let me go. Apo. Ayan. Hello, Rayaw Nilugano from Planet of Mars. Yan. Meron pa nga. Ko. Ay, sobrang nakaadew tayo. Oh, bagas ti aba ang nagatil no kastan. Dot-dotan nga tukak ti Pilipinas no. Ay. Apoy nakababot rin ta Mars. Damo. Kabut-buting dati nga mangyari. Baka daw naman dati di Mercury. Pagkulatang. Mercury. Agas. Okay, ayan. Ayan, hello din kaya. Gawin na talaga Manong Ray. Galing, it's better than the original. Yes. Sabi ni Mary Vic. Apo, very supportive mati kasi 5 pa. Oo. May hangover ka, ma'am. Di na ako na. Siya gamin ma'am Dina, apay nakainom ka? Why? Okay, kasi anong nagtatayag, dagita pag inuman da. Na, Induce lang, mate. Di lang.
Yan, salamat po mga best DJs and best live entertainers. Yes. Nemesyo Batara. Yeah. Thank you so much. Man mga karayaw, Jay Philippine, Geography. Aw. Marinel Sugitan. Oh. Yahoo, nice song coming from Ma'am Lydia Valencia. Yo. Ayan. Hello po Rayaw, magkano rent no kasal overnight? Thank you, Ramon Isabela. Yan. Wow. Marino Celo. Mm. Sa YouTube po siya Nag-comment. Nag-chat, oo. Ayan. Ma'am, i-search nyo lang po yung Facebook Live Yes, ng ah. Rayaw ni Ilocano. Mm-mm. And doon na rin po kayo mag-message. Yes. For okay. further Information. information. Yan. Yes. For Ma'am father, Marie. for father and son, doon po. Oh. Further information ka. No. Ah. Mga father and son sa ba? O di sa baling ordi mo lagi for folder. Sa bali mo lang. Una. Mali ah. Anyan. Ano? Mali. Anyan ganun. Father and son. Okay, shout out po sa mga taga-Pakak. Dolores Abra. Yan. Mga pag-anak ko, Barbosa. Yes. Family. Dance Raposa sa Okay. YouTube natin. Hello, Lolo Shirley Pastidio Petine. Hello, Ma'am Shirley. Yes. Datay adult tilapia na. Aman. Oh. Pa-request, manapot tayo kanta nga before the next. Teardrops the Falls. Falls. Salamat po. Ay, God kay bless. ayaw ni DJ. Leonardo Casmi. Yes. Po. Ayan, Justin Calvi Ramos, hello sa YouTube live natin. Okay, Yes. oras na yun, alas 3:49. Ayan, Aha. natapay apotin niya. Paki-check nga po yung battery ng cellphone Yeah. natin. Hindi kasi siya pwedeng two-way na charge. Yung ginagamit natin pang live. Yes. Yeah. Pinagkokonikan po mismo ng kwan kasi baka maigip Baka siya. marubat yan. Oh. Ilang percentage na lang yan? Yang? Okay. Adupas yan, Malapit adupas. na siya. Oo. Ah. Okay, te oras na lang stress. 49, alas 3:50 ko namlatan na po. Hoy, tumawat ka pa na isang minuto. Tas lagla lako natin dapat. Okay, te nagtuloy ti programa tayo. Ayan, hintay man na po mangibat. Iti mo naman nga bilang. Ano po na? Ay, no. Namang mangyari kanyang Ay. ganito. Gagangay tatatay lang man ulit nag-label. Nalipata mount. Kay kahit nang puro umunang sika. Sige nga Rod. Kasi ano, pati Rod? bagakon. Nya. Agyaman kami wala kakabsating kay panang Hoy, ang final pass. Ay ko naman nalpasin. Palpasin naman. Ada je kayo ti umunakin mo. Tinga pa lang, tinga. Tinga. Giting nga. Okay, kami lang pa nagtultuloy ako ti programa tayo. Yan, Di man nga may yun. mamisagot ka na kang DJ lang. Di may isang kakanta. Aha. Kaya sa kanina nga po nga request, kanta nga na pauluan. Before the next Teardrops Yan. Falls. Galaan na. Tiro. Oy. Share kayo. Kanangarod kayo. Nakulit ka gamit. So, bagan. Nakumalata na siya. Okay, mapano na po? Yes. Excuse me. Kantay na po ni Madam Tonya. Oy, pakita ka mamad dito. Nagbintag si kantana, hindi video okay, hindi ko. Ubing nakabasbas siya. Well, it brings you happiness. Then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if it ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrops fall. Si te quieres de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si dejaste ignorar, a mí me puedes hablar. Yo estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop
that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you and I'll be there before the next teardrops fall. Rayaw ni Ilocano. I'll be there, baby. I'll be there before the next teardrops fall. Ikan biag ku tawan. Ada aku sih bang. Terus. I'll be there every time you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. I'll be there before the next teardrops fall. I'll be there before the next teardrops fall. Rayaw ni Ilocano. Papispes ang ganda ba rin daw? Oo. Papispes. Apay kitang iwat mo. Apay? Mangkikiktot launay. Rayaw! Nagtigsa. Nakadakdakil launay nga. Rayaw! Mabalin mo, di ba ka sweet lang? Sige man. Kadi sweet. Wey. Rayaw ni Ilocano. Apo, Oo. kaslada na. Kasi di sweet mound. Adapay. Yun na yung pinaka-sweet niya. Rayaw ni Ilocano. Oy, gamit natin. Ah, Okay. Ayan. Ah? Oh, okay. Ayan. Di ba nagtuloy di programa tayo ang ibasa nakpay lang iti Indam. Inig. Tanong sakton to apo di 3. Well, wow. Florita, De Gracia Ladaran. Salamat sa kareaw na napatgantay request ko. Mabuhay po kayo. Yes. DJ Klang. Ay naimbaga malam kareaw, DJ Klang mabalinag daw ti may isa nga sa miweng. One kid daw. Paul one minute lang akid daw. Shout out kat Padang Ilocano, lalo ti Syudad Dilawag. Yes. Watching from NCR. Yeah. Danilo Macuga. Thank you very much, ma'am. Kadagiti so amin na po kadagtay Tilawag Oh, City. Danilo nga road, ma'am. sir. Ay, sir. Thank you very much, sir. Hindi pa nagbuy-buyayo. Kung kastamo din namin nga Tagalawag City. Yan. Ilocos. Ilocos ata? Wen. Well, Wow. Ilocos Sur. Sur. So, Ay, Norte. Norte. Well, Nagkulo kayo. Sige, tuloy yun. Wow, nice song, DJ Klang. Malagip ko tuloy nila kay ko. Ah. Mary Jane Ilaga. Wen. Wow, go, DJ Klang. Lydia Mm. Valencia. Ayan, ang galing talaga ng mga idol ko, sabi niya. Wow. Idol ko, Bansyong at Basyang. Hi. Okay, di ba nagtuloy tayong kakabsat? Yes. Yeah, so bago iti amin, maraming salamat po sa mga nanonood din sa ating first YouTube Live. Yes. Thank you so much po. Panang Tarabay yung programa. Marami rin nanonood sa YouTube na hindi daw nakakaintindi na. Ilocano. Oo. At dahil doon, agyama, ay, English man. English, I will the program this the end. Hoy, Tama ba? mangibabay ka. Thank you ka. Thank you very much to all our viewers. Yan. Ayun. Ladies and gentlemen, goodbye. Hoy, mangibabay ka. Nyata kasla tamukit agi. Bansyong si Kaman, Bansyong ti... Di Lolo Bansyong man, sige man. Daw man sa YouTube. Ay, In no. English. In English. When ka shen Terman. Hi. To all visitors. Oh, Viewers, Ay, may sakamot nga talping. tunak-nak man no, hindi nagdeklamak, hindi iskulaan nga. Kasano. Kunak ngamin kastoy. Ah.
To all visitors, thank you for coming. Kuna, Samit nga visitor na kita. ay viewers. Viewers. Sige, Tero. Sige. To all beloved, my beloved viewers. Lolo. Wala ka kami na. Oh. Oh. Thank you for your supporting Rayaw ni Lucano. Oh. Sige. Naman, bak manos blend ka no itero ka. Tero pa. Sige kasi siya. Tiram, Lolo. Tiram. Amang ilam-lamang mo. And I hope you will come tomorrow. Oh. Hindi, umaasa daw siya na babalik sila bukas. Pero wala naman tong live bukas. Then, tomorrow Wednesday. Kung Oh, Tagalog mo, di ba ka naman? sige. Timbaga na. Teka lang. Tasakmantahan nak makaawat si sa uni Lolo Bansyao. Sige. Mabalin Lolo Bansyao, English ka? Tagalog na. Tapno, pwede bang Lolo Bansyao na mag-English ka? Para naman maawatan ng mga nanonood sa YouTube. Ay, sige. Tapos, Tagalog itong... Tapos, itatagalog ni Berentaw. Sige. 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 Tero. Kitakman lalay nating palangkang. Sige. Tagalog mo Why? Katay baga Tagalog mo. Sige, Lolo. Natin Tagalog taham. Ana. Manalpaak na ko na dyan. Kumarikatang ka. Okay. To all viewers. Ay, sa lahat po ng aming viewers. No, teka lang yung viewers. English Sa pa. lahat po ng viewers. Teka lang, Tagalog ng viewers. Ay, sa lahat po ng nanonood. Yo, Galing nga. galing talaga. Ay. Sige. Pero, Thank you very big. Agyaman kami tinakadakdakkel nga nakatabtaba. Tagalog. Nagpapasalamat po kami sa mga baboy. Very big eh. Big. Sa mga pinakamalaki po. And balkat. Short balkat. Ay! Mangibabain kayo ah. Sige, tuloy. Sti ko na yun kung mo. Ay, angkaw. Sige. All viewers, thank you very big. Sige. Pero, tomorrow no. For your kindness to us. Dagiti dapo ti kidney kita. Tagalog nga, di ba? Sa lahat po ng may kidney dyan. Kindly. O di, kidney. Hindi ko naman mo. Ha! Uy! Nag-aral ito. Ha! Ha! Sa lahat po ng may kidney dyan. Hoy, nangibahin ka na, Berentor. Bakit? Bakit? Anong kidney dyan? Kindness ang kidney. Kindness to us. Nana. Okay. Pero, sunod. Tiro. Ayusin mo nga muna yun. Anong ibig sabihin ng kindness? Hindi kidney yun. Ay, hindi ba kidney? Nagagalit na ako. Sige. Nagagalit sa'yo kasi Taruhin mo. Ano ba yung kindness? And I hope you will come Wednesday. Ayun. Sige. And I hope welcome Wednesday ko na natin. Ang Tagalog. ibig sabihin nun, sa lahat po na naninigarilyo ng hope, itigil nyo na yan. Itigil nyo sa Miyerkules. Itigil sa Miyerkules. Di ba? Magaling ka. Talaga. Ako pa. Kasi Jen, Terwan man, di ka ti Terwan. Dadyahan na talaga ng malan. Amam na kwara, de nariming English, Amerikano. Doa kami kini birinda robing pa dato ng amunan ti mangipataros ti Tagalog ti English ko. Sige. Sisiw. Kitamta ulitek ti Tagalog. Sige. English na ti Tagalog mo. Sige. Ito na po. English ni Birinda. English ko. English ni Bansyao. Barben, ni Bansyao. Bansyong. Tagalog ni Berentaw. Sige. Pero, sige. No, kunak idedente inarim ko. Oh, Mary, kunak. Oh, Maria. Apo. Yun. Alain nga na lang. Sige. Pero, When the first time I saw you. No, ang kong pakikisuyo. hoy, apa pakikisuyo? Suyo! No. Ibagkartampe nga suyo ti yuyo eh. Okay. My Next. heart is beating. Oh.
Adi ka no, puso na, Oh. agbitin-bitin. Tibok-tibok na na. Yun daw Tibok. puso niya, tumitibok-tibok. Ah, okay, galing ko, no? Oh. Isong nga na lang dati nga po ko, kaya natin magkalong. Uy. Ay, ang English, Ah. Tagalog. So, ano pa? kasi siya na mong ni Berento, hindi nag-graduate data. Mm. Ni Berento, hindi nag-graduate. Suma data. Suma. Why, Suma nga. Suma. Ano Ano, suma? Suma? Suma 10 taon. Tikinalain na. Oh. Data, edi high school na. Ah. Edi man nag-college, magna. So na, Oh. Oh. magna 9 years. Apay kas dyan. Magnanay, yes. Ay, so nga naktaltalin. Oy, Oo, na yan. natalino. Ito yung anak ta. Well, napoko. Poko ta. Mm. Berendor. Sige. So nga Berento. Awanan, Lolo. Awanan. Oh, talaga gusto nga. lang. Alam mo kasi sa akin, Oh. talagang aral ako niya. Kung sa English, never. Ah. Ano Wala English na? ako. Anong Tagalog nung never? Never. Oh, ano English? Ang Tagalog? Kaya na nga ang ibig sabihin ng never, Ah. Oh. meron. Oh. Diyos ko. Tonyang, pumunta ka nga dito. Kayo mag-usap. Okay, Okay. the oras tayong kakabsat. Oh. Ayan, alas 4:03. Yes. Pau. Okay. Magisagot kami. Iti maudi nga bilang. Dito naglulubot ng mga cellphone. Oo, wala kaming charger. Yes. Ayan, nakatuloy na siya. Oo. Ah. Ang last song natin, hindi Is, na natin kukuhanin doon. Oo, hindi po natin kukuhanin doon, kundi kukuhanin niya po ni Oo. DJ lang dito sa cellphone niya. Yung kanta daw na Earthquake. Hoy! Anong air? Okay, kakabsat ayan, bago iti last song. Agyaman kami namin ang puwitag buy iti YouTube Live. Kaya kastamit yan sa ating Facebook Live. Maraming thank you po. Isput min dati yung last song. Yes, mauding. Yeah. Di ba lang programa nga na Poluan? Rayaw ni Ilocano. Aha! Mahal sa ayan mo, kailiw ko, parang tarangkop mo, sabay kumain, malagip mo, di ang turong lugar na ko, biyag ko, aniyan nga iliw ko, gapot taon kaya para wenti kaawan mo, sabay kumain, dararag sa tuting pagayata, dudumpen ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabaya, laibig, adita nagkita, sabay kumaayat ko tagsublikan, tatlong pabaruanta, iayak anakelta. Rain out! Ni Ilocano. Yeah! Babae na ako ti dati nga sa miwan niya sumita na ako ti pagpakadaan kada kayo tino mo tibiyang. Ay, da kami ka. Siyak mo lang nagpakpakadan lolo kan siya. Sigalat na. Ilakam na kami mo siya. Sige ka. Hello, mahal, sa dinti ayan mo, kailiw ko, para tarangkop mo, sabay kumain, malagip mo, di ang turong lugar na ayan ko. Biyag ko, aniya nga iliw ko, gapot ka unday para wenti kaawan mo, sabay kuma dadarag sa tuti pagayata, dudumteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabaya, laibig, adita nagkitan, sabay kuma ay nagkutag sublikan, tablong pabaruanta, di ayat anakelta. Hello, mahal, kung
tas sumungkit ka. Sabay kuma, tas sumungkit ka. Right out ni Ilocano. Okay, kakabsan. Kaya tayan, DJ Garo din iti maudin nga bilang ngayon kami sagsagat kanya amin nga agbuy-buya. Yes. Mapa YouTube, mapa Facebook man. Ayan, Alright. Yes. Ayan, rugyanak man tayo lagyaman kakabsan. Ayan. Once again, maraming salamat po. Iti, ayan, support tayo. Iti Rayaw ni Ilocano. Thank you so much po sa mga star senders natin, sa mga sharers natin, sa mga, ano yan, taga-ulan ng mga puso. Oo. Maraming salamat po sa suporta sa aming pagbabalik. Ayan, once again, it's me, DJ Clan. Anyaji, it's me. Ha? Oh. Anyaji, it's me. It's me. Shock ko na. Okay, kakabsat. Okay, Siyak mo na po DJ Ray, nga mga ibagbaka kayo naganti po ti programa tayong Rayaw ni Ilocano. Pumakpakada, tino mo. Diyan mo kinagat kadwa. Alright, Madin kita. sa OTEPS. Alright, kita. Shock man kita po ni Marvin Agde nga magbati kada kay apo si Josti Agnina, Josti Mang Tarabay. Kada tayo amin na pong sang padag. Sabay kumata. Naganan-aganayan nga ada kay lata apo kada kami. Kaya kastan. Bye! Goodbye, everyone! Bye-bye! See you on Wednesday! Yes! Ito oras na launa, Ingana. Alas 4, iti malay. Ayan. Once again, thank you so much. Goodbye, everyone. God bless us all.